ade almenna miharu ade miwani islami tarihuga emme warugaden hangurama hingi maidana ade uhuduge maidana uhudu hangurama hingi maidana ki mi maidana ki nota mi sarhadda ki muslimunna nasru libunu ade hennama waragina sahabi bekalun shahid wegen dia hangurama ekkam paha kolla mit sarhadduga washagen uhudu parubada adi hamaya kiga alwonuge pahatum mi fennani rumat parubada mi sarhadda ziyarak korawmaki alme mi daturuge tere libigendiya warabbodu upaden adi warabbodu hingama jome warak purihama mawlumat ke mi hadisage mawlumatan almenna mi daturuge tere gibla hajjan umra gurup ge faratun sheikh fazad hissa koddebi mer aluna mitbi sarhadda kimi Uhudhuge Maidhaan nge alun fahatum mi fenda kuda farubade ki mi rumat farubade ki ei Uhud hanguram kurawnu duwahuga nabiya sallallahu alaihi wasallam rumatunge bekanu nuta duniyukka bekanu e farubade macca levi farubada algon mengi kana faratum mi hisabum pesingen bodoko fennange farubada gaaganda ka 1 kilometer ge dig farubade e farubade ki ei Uhud farubada nge Uhud farubade ki Uhud hanguram kurawni algon mengi kana faratum fennam me sarhaddu ge gaaganda ka mi rumat farubadaya Uhud farubadaya demeduga algon men kana faratum fennam bihare na koshiyala fa sarhadde ki ei Uhud hanguramega duwahuga shahidu shuhadain nota muslimu teren shahidu fe haddiha bekalunge magbara ei etanok fastan lefani ewata Abdullah bin Jubair Musab bin Umair mi fadeta Hamza ke fan fadeta bekalune etanok fastan lefe